قلوه بقوشي سبقاتي سابق خير وبينا الربق يكون جميع مطرعي ساقلوا لبقريدا أبي خباب جاتون بطي مطرعي ساق لولو أخد هاي لا دليل 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 يا تولولو يدلو دليل 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 يا لول في مطراني جبو چیروکا اوینا مریم فله و علی قولغاسی مبر خدا بوکا نازدار آ کردستان باجار وانه پایتختا نافدار توشبا سیمین باجار مزن ای باکور کردستان 5000 سالان زیده تر بوی ناوی هاتیه ناس کرن دیروکا ویا خمام 9000 سال بری نها دست بیدکه لگور دیروک زانان او باجار قدیم سمیرامیس آوا کریه او خداوندک آشوریانه او باجار ویجی وک باجارکی پیروز هاتیه قبول کرن پشتی آشوریان حتی داگیر کرنا مدان اورار تویی لتوشپای بونه سردست لناوچه کاواشه گنده نیزیکی گراوا آخترمانه امدکوند پی چیروکا اوینا مریم و علی دناوان چیروکان اینکو دناوا کلتور کردان دا گلکی جیه که گرینجی دگره یک جوان متران عیسایه د چیروکا متران عیسا ده اوینه که کو دناوا باجر ده دناوا بیجن باجر وانه ده دنگ و دایی هم دبینن دوی چیروکی ده چند لهنگ کنه کو جنیکه که ارمنی هیه کو بناوه مریمه والی وانه اوی چاقی مریم دبینه اولی عاشق دبه و به شکل که دخوازه خواه بگهینه و جبوه جه خازگینیه که بناوه علی قولغاسی ردیکه دشینه کو او ویژنه که بگهینه والی لی علی دچه و دیالوگ دنابر علی قولغاسی و مریم ده چه دبن علی جی دبدل کتیه بیجن مریم وی نبه جنوالی وی راست راست دبه بیجن گراو اختماره و الوی داره خود سپیره بیجن کشیش یا جن بیجن برپرسی و دیره دوی دیره ده کشیش وان محافظه دکه نه لکو تشتک به سریوان به شکل که ام بیجن جهاندن آوان پیک دینه. اوگا با کدن ام بیجن قایی که قدر از بسر بعدی کتن قدر که ویدا چون گریان میرمی دوی خو کتا گوه کلکوا گوت مباوی دیر اخترمانی اچمته گو همه دو زیاره گو راش داره 4 زیر گو قیتنه مالی دنیا گو هره اما قدرک چوب بالا خدا شهری اونه برچاو مونده بو علی گفت میرم گفت مریم گفت چی کی گفت شهری اونه برچاو مونده بو ولی پاشه بیان نیرده ساعت هات نه گفت ام چی کی گفت حیرا لوی خبر داد گفت اشتر هاتمه ترکی خبر داد ما ترکی نبیشم گفت اشتر هاتمه از بو ایشمی چی ولی کده حیرا گفت سن نبیشه گفت اسکری زرقنی بر ام یقوس کجا ولی وانی محرم بکجا گفت لور گفت از بی انجیل عیسی کم به تورات موسی کم دین نبی محمد تکم گو از تبهر مجیکی وسا حتی لوی نای قرا فلسطین اردیش ایرانی رشادی وانی دست کسی و نکه اگر که تمام قرا و تمام هات قی خونا مت و زوجان سیستره گو قای چی دوام که هر چیروکا متران عیسا که به دهان دنگ بیجن کردان ستران آوی گوتنه او به سایا سری وان گور بهشتان روژا ایرو تیرا خواه نافدار بویه. چیروکا مریم و علی جی که وک چیروکا متران عیسا تیناس کرن و سادس پیدکه. یک جن نافدار ترین کلام محمد عارف جزراوی لسر و چیروکیه.
پشتی جزراوی گلک هنرمند و دنگ بیجن کردان سترانا متران عیسا به مقام جدا و توی هنرا دنگ بیجیا هرما خواه گوتنه. میچو کندش، خلیل خمگین، متین بارلک، مسعود جزیری هنک جوان ستران بیجانن. دیرا اخترمان هیلینا اوینا مریم و علی جبو پاراستنا پارچهک اجخاچا حقیقی یا مسیحیان هاتیه چیکرن. جبو آرمانجا پیروز میمار نافداری ویدم مانوئل به فرمانا قرال گاگیک دست به کار کریه. ده سالا 915 ده یکمین کفری دیره هاتیه دانین و بخباتا 6 سالان دیرا اخترمانه بناوی خواه کون سورب خاچ هاتیه وکرن. پشتی جنوسیدا ارمنان دمک دریج خرابه و والا مایه. ده سالا 2009 ده هاتیه رستوره کرن و نهاتن سال جاره که دستور تیداین که ج ارمنستان و اوروپای ارمنی بین ویدره و آینین خواه بیک بینن. ستران براستی بگشتی به ناو ستران متران ایسا دید ناسین بس لگور دنگ بیجان دگواره هنک دی بیجن ستران متران ایسا هنک دی بیجن میرام فلا لیبری بالکیشه کیم جاران ناو میرام فلا و علی خول آواسی در باسته به دن ناو ستران بخوده لیبری براستی وقتا که مرف بالا خود در سترانی ده سترانی ده بلکی علی بیتر میرم و متران دکفن پیشی متران دوی در خاراکتر که گلکی گرینگه چیه دوی سترانه دا دستلاتیه که اله هریما وانه دوی دستلاتیه دا والیه که او والی کسی که گلکی که ام بیجن گل جی عاز جنای حس کرن لی بلی او والی دگل گلک ام بیجن درفتن وی هنجی ام بیجن دلی وید که کچکه که او کچکی نابی میرمه او میرم کسی که فلی دوی چیرو که دا هنک تشتی بالکش هنک و ده فولکلور کردی ده حیا کو نهام ندیتنه یا جبر کو هم چیرو که زیاده هم بیش نه که و نه هم جدنا و جوا که دا وک چیرو که راستی هم دزانن هنک تکلیه غریب هنه بری هر تشتی هم بیش والیه کی هی والی عثمانیه جنته کدن دیسا هم بیش علی قلاغاسی انسانه کی کرد هر وسا مریم جی مریم ام بیجن فلایا جی یا ارمن یعنی ام سه نتوا ام بیجن سه چینن جدا دبینن دوی چی رو کیدا یعنی بوی شکلی او عنصر این کو ام بیجن نتوا جدا پیکته چی رو که هنگ دن ام بیجن پاپولارتر دکی هنگ دن غریبتر دکی چما بری هر تشتی ام بیجن والیه کی کو دستلاتداره هز دستی دهه کو دخوازه به کچک که ارمنی بزوجه لی کچک نخوازه و یکی وکی علی دیگه و ناو بری و اوینه که نو دست بده که هر وسا در ناو ام بیجن جوا که دا خودی هزه که ام بیجن گرینگ دیگره او جم بیجن گراوا اختماره یا جم بیجن جوا که ارمنیان این ویچاقیه الحاصل به شکلی جواک تمامی لسر و اوین خبر دادن پاپولار دبه نواب باجر ده بطاسری خوش خواشتری راگری گوتیم علی قولا غازی و حالا جبلالا حیرانا و حالا که شریعت لالا بطل لاكب أزدين محمد حوشة ديري بوخاتيجي كيف فلا لا لا رجل لاكب حكي قصة بيروح طلاري بكي من يسود خاري صداع حسين وراني بيكو اشتراف خبي كسكي بمراد لا لا فادر لاكب أزدين محمد حوشة ديري رجل لاكب أذبن قالوا رسل خذ شرع لبن حمدي ماذا ما طلع بن طالع عليه قول قاسي والي لاكب علی بردست كويه شير تبجنا علي خولا خاسي غازي ويد كاتب علي هاشترى هوقا زير هوقا استشت
از دخواستم تو هری فلان دوره کچکک هی ناوی میرمه خلنه چی باید بیدی و تبینیش برم بله علی نچار دمینه دشه مالا باوی میرمه دبینه باوی میرمه حال و مسئله بدکه دوین هبری دنگ چه میرمه ریه که دبینه غازی علی دکه دبی علی از دزانم تجبو چهاتی مالا باوی من لی بله دلی مرتد هی از دخواستم تو من برابینی علی نچار دبینه دبی تمام سر چوا لی بله می چاب کنم می کده هر جبر که والی زور دسته دستی ویدی که هر دریم دوین هبری دا میرم دبی جت پسک ندبی تو بتا پیمن رادبه خامده دکه دخملینه بری ویدره دیره اختماری بله عیه قلا غازی دی بلالا مطران عالم دیسا ويدا سجارة للتاديسا ويدا كبو كما فرين أخوة دونا سنجا سيبان خلاطة شونا لسا لورو مثلا افندی وقتی من میرم مافلا خاچی کازیل من بابکی وازش خورا قبیل بکم دینه تو لو 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 دینه عیسا ورا دلی 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 مطرانو لو اخدا دلی 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 دوری دیاری شرم من اوی مطرانی لو ورا دیاری شرم من لو والا في مطرانه بله بی هو گجه اوه برخی اوه قرته وی سایسه لولو والا وی برانه اخوی دوری حجا وی زمان مطران ایسان دره وقت من اخوی بابا منا شرک دانی لو خب دمتر عیسی جی پسنک داخل گو از بی انجیل عیسی به تورات موسی دین من نبی محمد گو حتی لمنا قره فلسطین اردیش ایرانی راشدی وانی دستی کسی مو ناکه گو قره و تمام هات قای خون آتا واسه گو دوام که قای امبیش کلکوان رابو گیری فتی چود والی را گو تچت کی گو علی دست میرا میگرد روان آبت در اخترمانی برمخت متر عیسی هی نابا گو والی رابو تابورک اسکر زغلی پر یاردم چی بیروک گرد لچود در دره سارمیش کرد والی کاچش متران بر را بیجه از جوارا بیشم والی دیگر غازی دیگو متر لاس بدر اختر باره دیگه دیر بزنه ولی گازی گرگو متر لاوس به دیر اختر ماید کدن دیر مزنه مصر دادانی تابوره که اسکر زرقی پیره یاردم چی یک بیلو گرد یا سرو بینه دونه دست علی میرم مینه تسمیل بگه از علی بکشه میرم نفسا یا مراشنه مدرعی زد گو ولی باشه ناجم بنجیل عیسی گم ناجم به تورات موسی گم ناجم به دین نبی محمد علی گم ناجم از دره دب ناجم از بخت مدرعی ساخر ناجم از غازی قاضی مله و کما شرع نبی محمد پیغمبر از رام دست میرم بگرم علی نکاح گم دلیل 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 تلمی مترانی بی حق جیبی برانی والی وانی متر عیسی دره شهر چکر قوادانی خونا مسلمان ارمنیا دکشه محروانی مثل چمکانی متر عیسی سونیه دا تیل دا انقره شبدی فرمانا والی نوا سلطان مدرانی لوانه لکولان باجار قدیم که روژا ایرو خربه و گاولین و لبرگل هاوانه خویاد بن والی وانه دل برده مریمه علی که دنگ بیجگوی وک خلام والی ددن ناس کرن علی قولاغاسیه دناو رتبین ارتشا عثمانیان ده قولاغاسی روژا ایرو بویه یزباشی علی کرده لی نخلام والیه بلکی یاور و پار زریوی تایبت به
ev çîrok berê ber de hebûye li Wanê lê strana wî piştî Mihemed Arifê Cizrawî ku wî jî ji dengbêjên herêmê guhdarî kiribû niha têra xwe navdar bûye. Eliyê Kurd qola Gasiyê artêşa Osmaniyan li gel yara xwe Meryemê xwe davêje berbextê Metran Îsa lê xezeba walî ji ser serê wan kêm nabe. پێشی دixwaze Metran Îsa bi bertîl û diyariyan bixapîne da ku her du evîndaran teslîmî wî bike. Meyrem û Elî her du jî dibêjin wallah em naçin. Mirna me heye çûyîne me tune. Dêya me çaw bikin. Dibêje ku divê tu li me mihal bikî, me li hev du mihal bikî Metran dibêjin. Metran metel dimîne. Divê Elî tu yekî Musulmanî û Meyrem tu yekî filayî. Divê ez mehra wal gur kîjan min dînî bibirim. Divê derê de Meyrem xwe davê pêş dibêje tu zanî heger tu qebûl dikî bikir ser dînê Mihemed ez ê herime ser dînê Mihemed û Elî re bizewcim tu mehra me bibire. Na heger tu qebîl nakî bîne ser dînê Îsawiyê. Divê derê mehra wan dibire ka çend roj çend şev derwas dibin. Divê derê de şer dest pê dikin ka çiqa şer deham dike. Her du xort li gor zanîne me gor stran dibêjin divê derê de demirin lê belê radasî nakin. Mihemed Arifê Cizrawî heta salihê xwe bîniyan bêjin gelek dengbêjan gotine li herêma Wanê, li herêma Serhedê, li herêma Botan, herêma Amedê ev stran hatiye gotin û îro jî bi devê dengbêjan em lê gudarî dikin. Elê dibe mitrana ve çimkî mîran filetiye heyra min dem destê Meyrema filekî zakeşe buka sarkî doska waliyê walê girduş xwe Lo min revandiye Bilê xwe li Xwedê li nava dengê mitrana dêra axtirmanê xwe girtiye Heyra weketiye Meyrema file li margil serdînê Muhemedê sed aferê ji nav dengê te re Eger tu qebûl nekî ez ê qebûl bikim dînê loye mitrayan Îsa'ê Heyla delîl 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 şerî lo vî mitranî Birad belî hogi çîrî lol vî beranî Bila jî diya mitranê dêra axtirmanê pêş nebêje min çok da erdê eşxwere elol kurre ekanî Metra Îsa wî zemanê heya wî zemanê nav dengê lo xwe deranî Lê Metran Îsa tekîfa waliyê zalim qebûl nake. Keçikeke Ermen û xortekî Kurd li dêra axtirmanê dibin mêvanê mezinekî ola Mesîhiyan. Metran Îsa ku bi edaleta xwe tê naskirin. Bi vê çîrokê em pê dihesin ku wekî gelek bajarên Bakurê Kurdistanê heta jenosîda Ermenan Kurd û Ermen li gel hev niştecih bûne û cîrantiyeke xweş danîne. Li gor wariyan tên cuda yên çîroka Metran Îsa, Meryem û Elî di dawiyê de digêhin mirazê xwe. Erê, şerek di navbera çekdarên waliyê Osmaniyan û Metran Îsa de pêk tê. Lê xuya ye şerekî giran qewmî bejî di çavkaniyên dîrokî de ciyê xwe negirtiye. Wanî rojên şemî û yekşemê li gel zarûzêçên xwe berê xwe didin girava axtirmanê. Roj diçe ava. Newayeke dilsoj ji awaza dengbêjan û ji çîroka xweş a Meryem û Elî di bîra me de dimîne. Civaka Kurd civakeke hew qas eşkere nîne ku jinek derkeve hestên xwe eşkere bibêje û mirinê bide ber çavê xwe kesekî bêje ez ê tu min narevînî ez ê te birevînim û rê û rêbeza bide pêşiya lawik
و ده هر خبا وجه بحتی کسی کدن او مجاله که گرینگه لی بله علی وردا کسی که سسته بیدنگ دبینه شونا علی دا متران درد کرد بیش متران تمثیلیت که گله که گرینگه چوا هم جالی دینی و جالی باوری و اولی و کسی که گرینگه هم جالی شخصی و خاراکتر که خورده هم بیشن لگور که منشوبی انجواقی تفدگره او جواک چه کرد و چه فلد و فرق نکرد لگور عدنگاریه هم بیشن عدد و طوره وان که منشوبی وان یکن جالی دین و در ریا باوریه یا راستین ده دمشه لگور هم بیشن برجامدین خوی شخصی یاجش در سامرنه نابجه که ازیوانا بدم دست دور دا بیشن اوله که جد پارزه زانیه که باوریه که جد پارزه او باوری چی داره او باوری رومت داره مروفان رومت داره مافی مروفان ورلا برانا ماتان عیسی دبی علی از بیناکه ورلا برا ووزبناك ويدا دين محمدين كي حق عليه الصلاة والسلام أزل سب سندم خاطر كم كي بيرا كلا ورزيناك بردير أختمر دير كي قديمية وزي بخت دير أختمر خرابناك لولو علي توي مرقاد لانك وزي ميرا مفلا خاجي غازلي رحو جهنم لو 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 تم هادك ورا دلي 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 مطرانو لو أخ دلي 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 دوري دياري شرم نو مطراني لا بلا ورد دياري شرم نو لو ولا في مطراني بلا بهو جي اوي برخي اوي قرتي وسايس لو وي براني اخوي دوري حياه في زماني مطران عيسى دري دير اختمره نافو دنگ اخوي بابو قدراني لا اخف ويهي 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 متران عیسی جوی روژه حیاوی روژه ناوی خواه جناف دوی دنگ بیجان هر و هر در دینه لگل اوینا مریم و علی ناوی ویجی در رو پرین دیروکه و دناو آسویا افسونی یا کلامین دنگ بیجان ده جی خواه بگره و متران عیسی جی لگل وی دیرا قدیم حتی نایش بیر گرن Yara